July ni som thum pakhat Times of Mizo News Analysis huanga chuan Central Sarkar Nagate abedon eng thunge soyantum Zeliangrong United Front thuchwa economic blockade harsatna nam organization diktakten MLA politics an khel turanilo hengte hi kan ngai thladonani Home Commissioner cum Secretary Government of Manipur N. Ashok Kumar Chuan United Naga Council UNC President NG Lor Honhena Somna Lekha Thonin Ministry of Home Affairs Government of India Chuan August Nithum Khian Imphal Huna Naga Tenen in Biangna Nei Adua Chumi Chungchang Shiat Tirna Ape Ani Central Sarkar MHA Chuan Manipur Sarkar Home Department Chu UNC Lobe Popturin Atia Manipur State Danle Tupek Chungchang Remnale Muanna Ven Himnale Nunphung Pangai Tundinle Dan Turchu in Biangna Omchan Tur Ani Soito Angin in Biangna meeting hi Conference Hall All Secretariat Building South Block Bapupara Imphal August Nithum Tlaidar Thuma Omdona Mase United Naga Council Chuan Manipur Sarkar Hena meeting hunle hunhi tikhotlai turin ankhen Achanchu August Nithum sang ni sompanga khan Indo Naga Framework Agreement zia ni in Naga te chuan August Nithum hi program ingemotak an buat sai thina apoimo ber Framework Agreement po apuitlin thailo laya August Nithum nisatlia zel han serchu observe tur hi atamdon ti achiang reng tin UNC chuan tunlai boruak enin Imphal kal ahar sathu an thlen boka heng tiawang hian ahun le mun hi son anrot ani Varayo Satsang General Secretary UNC Chuan August Nithum Nulam engni po Aremchanga Senapati District ngai ni thaise ti in ngenna Asiam Bitiang Khwa Naga Village Guards Cobra Commando le ZUFZ ten anvabeina khan Naga Volunteer Helpol nibok pakhat elria mai athia hliam pani anom Manipura hian meitei kuki Naga te hian Helpol mingthar angrangin Village Volunteer Village Guards antina in puak khat silai twal cher silai nen chuan an duty tabik lova silai tha an kolveka hei tak hi sarkar dan ang chuan helpol nen danglamna aum lowani volunteer le helpol danglamna hi kenko athawme Naga Swaitu KC Savio Gailan Chungkamele Dr Aku Neume RNCM le ZTC Swaitu te chu July ni somthum jingkhan man annia hei hi United Naga Council chuan adu lo thu apuang Ministry of Home Affairs enroll tur hi Manipur Sarkar malak na wang liaw liaw ani mela political solution lam engma mason na aum melova Naga mi parukterwang William dan tur hi anthupuiber ani arin omani an agenda turatang hian kuki zautetan hanthik na tur aum lem lova UNC le Manipur Sarkar in biak na zara kuki hostess te him takachwa anni a sarkar hian abum non donem railo te nuwa liang mai ruang paruk lak chwa ani donem ti te rilruwa alang Manipur Naga te hi zona thlak tiang bokin anma ni chunga harsat na chi rang sang an nei ve meka biak in pakhat chunga loi te jinga po buai na hi aoma chuwangin thilmak ani ran lo Zeliangrong United Front Information and Publicity Secretary Lois Gangmei chuan tun haya ZUF puna sang te July ni somthum nimin khan aron changa Naga Village Guards Western Command Joint Tribe Council Manipur le Naga Pol sang ten min puna te kan benga thlenga July ni som ni pathuma ZUF lakanon cooperation an puan thupo kan ria Naga mi paruk thina kha kan dema sarkar chu mala turin kan phut ve kha tin July ni som ni pakwa bitiang in kana po kha ZUF telangin an soya dot vekani NSCNIM te duan kuki Naga war hi kan pom velo Zeliangrong tam takin an ringa an zuya thudik zonna chang an reto lo July ni som ni pani bitiang in kana po dot phua chop an vordara July ni som ni pathuma ZUF laka non cooperation an puang zui nga lani thudik chu hei hiani dan pangai angin ZUF chuan Zeliangrong area huam chunga patrolling kan na ya bitiang kan thlenin NSCNIM ten minlo ambusa kan changlet ve mai ani NSCNIM le Joint Tribe Council Manipur in zomna hi mipuin an revek Joint Tribe Council in ZUF hi in ronkhom na omlovadin anga an soi hi dot mulumani July ni som ni pakwa in ka nakha NSCNIM ten mipui kora hangin
mai tuam chungin an duty village guard thi anga soipo NSCNI makum tam tak lo tang to second lieutenant Lanbisin Riamai ani NSCNI hian an sipai thi po Zalovin village guard angin an chwa dua Zilang rong mi puiten NSCNI lak atang hian enge kan labei sei ZTC le atho puiten don manga mi pui fui por ban san sela NSCNI point Zilang rong mi puite hruai ko hi ban san ro se tin an zia Nagale kuki hi ti hian khai khinta ila NSCNI GPRN le Kuki National Organization Kuki National Army hi thumuna da ila Zilang rong United Zilang rong te le zomi ZRA ang te hi kuki thlop lem lo te anni ma se Zilang rong mi pui CSO zinga NSCNI thlop tu an latama Zilang rong United Front hi noltir an tum ni in alang kuki zo te po mi pui du dan asanga helpol SO group le MLA te du dan adang ve vekani economic blockade harsat na Joint Tribe Council Manipur chuan Nonai district huam chunga total shutdown apuan chu hli ani thule economic blockade kalpui chunjom ani tur thu an puang Janata Dal United ZDU Central Leadership te chuan Manipur buaina abik takin road blockade chungchang chu Central Sarkara thlen an tum ti an soya Mohammed Afek Ahmed Khan Bihar Member of Legislative Council le National General Secretary ZDU chuan Nimin Khan Infala Press Conference nain ZDU Manipur State President K. Biren Singh National Returning Officer le Rajya Sabha MP Hui Anil Prasad Hexde Tebaka Party Hruai tu tam tak antelve ZDU hi NDA huanga omni in atulang zelin Manipur chungchang hi bozui antumani election an haitwa ZDU po olemitui antitavedon ni in alang NDA huang chungom reng chungsi in kumthum chung Manipur buaina au chhuapui hau si lovin tuna chuan Manipur an veive don mekani economic blockade extortion le security escort in dei lovanga Manipur state in supply amu that lona bel cha turin all Manipur Petroleum Transporters and Drivers Association chuan July ni som thumpakat voina tangin steering wheel down strike lir thai chol tir an rela kongla kathang mek te chu antumram destination an thleng thayanga tin petrol pump te po stock omchung chu dan pangai anga hon anram tibok Manipur National Highway panhia economic blockade au mek line Chorchanpur le Pherzol district lam ero Mizoram nen tluang takin online kalpo thairenga anwan nei takzet amaro chu rui hlobok hi harsat na siam tu anile thina Pherzol district munthen khata rui hlodo be puyan thlak tan meka ra duam achwa tura ngayang Pherzol district vangai ren slam ero economic blockade le rui hlo sum don na an rephave vaklo achan chu an kongpui nei chun ziri vangai road hi achem ema mihring tan po kal ahar sa chuwangin economic blockade am velo an van duange van nei MLA candidate turte chanatan atha ome Nam civil organization diktak ten MLA politics an khel tur anilo July ni som ni Pasari Khan suspension of operation SO Group United People's Front UPF le Kuki National Organization KNO draft press release separate administration demand party chungchang kha kan lo soi to a MLA panhi nei Kuki People's Alliance chuan SO Group malakna demna achua voin thlengin SADP party thar chungchang hi thuchiang kan hulova chuti Roalin fake thudik lawani thupo kanlam hulova July ni som ni Pasari Khan Kuki National Assembly press release lemte kan hua Kuki National Assembly NEI chuan an riat puilo thu an chua ngala July ni som ni pakwa Kuki National Assembly NEI press release Henglep Assembly constituency ding tura MLA nilai let zamang hau kip thlop na KNF Kenoin an siam kha aron soisela tin Kuki National Assembly chuan Henglep bialading turin mangboy haukip an thlop tian puang Kuki National Assembly NEI press release hi atak nge alem kan rebik lova July ni som ni pakwa dar to voin thlengin adik lo tia soifia na kan hulova commentary ron siam ve kan tumani tin press release phwa chok lo ni tareng po ni se hetiang ril rupu hi anom hrim zia hailang tela analysis commentary siam kan du chan hi atak le alema abwailo
Kuki Zomi Martin namsi pai anga duat taka kan troyom le kan thlop tlat SO Group 10 political party siamin MLA nilai te hum him antum hi adin tu te thlir na tang chuan thangin langma se in pum khatna ti chetu ani thei tin helpol te thlop political party hi mi puidik na chanvo ra betna ani thei boka democracy nen ain me chia lawani Thanon constituency han enila puvung zagin valte kha thi thlengin mi puirong abola tuntum election hichu ama hriat reng nan le ama zana hlan nan afapa hi du sakila athange ti ngai tuana mitam tak chuan an nei don ma se ZRO nominee ani chuan ani lo zongin boruak asiam thaya tin candidate dang anom don shrimshima chungte chuan engtin nge an ngayang Tipai muk biala MLA nilai ngur sang lur sanate HPCD in a endorse a thlop chuan puchal ton tantu ten HPCD anlom viawangem hetiang hian henglep saikot singat le bialdang tepo boruak ain mung thaya alem le atak da thari in Kuki National Assembly KNA press release hi amhwai tu tur ni in alang Election hichu dik lelang tlang taka political party te in chu tur ani nampual sipaite political party nga kan kalchuan mipuinen kan inkar azaw tultul don namril rupua tangrual thailote political party anga hlotlin kan tuma election fight tel kan tumtlat hi don ti seitu ani kan MLA te hi MLA nile turin du thusam anni em kaichuan kadu khoplo vek mai MLA hlo singa annaya constituency fund bial tlo natur thlatin singa an hu boka compensatory allowance singni sanga an labil thei cheu boka assembly session le official duty allowance an hu boka thlatin oil liter sangkhat zanhi an dong bok an bial mi puite har satna sut kian nan kumtin MLA local area development fund cheng vai bel cheni an dong boka kumnga chung crore som hi anep lo Manipur Kuki Zomi Mar MLA te malak na en hian anna antlin lo ma se candidate thadang anom miau si lo chuan kandem thaingot lo kan zinga thaber an lo ni reng jok thai achan chu thajok turein soite pon that jok na mu ahar atop bernan consensus atam jok du dan zom turin langtlang takin engkim ti thin ila chu chu atlawa adai rai thin